Komadan dao panemayo. Baru mandi dipuri bakal kekawitan dong kanti kali jani. Tonen masih ada pengabeh di madan kau. Kal kengken yunduk kene. Hah? Ikyang? Gaya apa jemaci deh? Dangkrak, dingkrek, angkap dori deh. Kengken cara dongkang pentil. Gaya apa jemaci deh? Gusti, kan kemana Yun? Yan Gusti sampun sayan lingsir. Benjangan kelas pengabeh hereng puri, sira dari pengabeh. Bang saya ini kok bang dari pengabeh kapa-kapa. Mana Kiang? Kiang kan tipok. Saya lagi dari Pasar Agung. Itu mencina bakal ngerep bener. Nggih. Tadi pengabeh ngisi gumi kenapa cair gitu. Patut. Cekang anak kena. Cekang anak kena. Dane Gusti Agung masa senon, menak itu anak Agung, mudah aja mah keples jangan Diurin akan. Pakai seragam Gusti aja lega. Ien belengih sih dong nyajang. Pantas apa remonto supo nyebak beh. Misi lengser bungut sini. Kengken cara bungut Donald bebek not bener. Gak wake? Keta! Ya. Popatih perintah. Nah, kau pati sudah diketang. Tulas gak cai. Ibu puannya dan kentan dikang ngiring Gusti. Patih tadi petin jangan. Sedang? Terus. Cai benar. Maka sami paman gue sampun wenten ring ajeng kadi mangket. Yen menawi wenten baos ya cita sane patut kadi berhenti tiang. Pidaging durus Joko Dewa ketel mau campur tuan. Durus. Nunas lugro matur sisip di tiang rak. Dan lempar sekade atur pengabeh beli makasam. Makin sampun wenten dikiring ajang beli. Durus sang rumpang mau caner yang pengabeh beli. Adik sang tiga dewa. Nah pemekas paman bau tanda yen buat kemelahan bumi, kemelahan jagat, rasa sing sanang yen telah lawan paman kelengerasan ini, gente mahawana, nyak lantas cerjani, nyak yoi banyak nemu nemadan kemah lipah loh kinawi, sing mulo sangkani subakten paman. Itu masih subakten yang banyak. Pemegas yang paman. Semang kelah naung paman pengsido tangkil di ajang kelah. Sing yang ada liat. Mulut tuah unduk yang cening. Tadi di subani cening iringan kayon kelah. Ngentos lingih kelah. Melingih itu di singosano nih. Tadi metu sepet kayon kelah paman. Gente hawana. Kian cening lantas ngentos linggih kelah penangan jamin ini. Patut kedamping pen arde nari suari. Nang paman mau pinah. Nemulo patut pejatuh karman yang cening. Kaden itu di Candro Dwipo. Putung lantas bumi Candro Dwipo nih. Dijonyen kelah kalih tetagon. Pengman semeton utawi pepadan gitu nyen kayun kelah. Mamitang lugero titiang aku. Dong ngamung mau sengiana, kebatak mau seng calon rapi liana. Joko dewa jak puput kemewah-mewah. Yen kemana cantuk titiang, dangan wicara nebutiki, nabi sana aku dah.
lali menawi Cokodewo pas semetonan Cokodewo sange gumanti pepadaan kemana titiang kantun makwe Reng pejarakan Singosari jagat tao taler pas semetonan Cokodewo kemauan sane pineh kumantung ring mana titiang tur pangit pacangane ligeh yanat dan wenten tios tuaku wantah sesudah titiang iri goreng jagat sayong sarbo tuaku Kagiat saja Paman matur Bang Presiden pianagla nyuang ke muka sayang sarbo kita kenal paman Hei satanene paman matur subuh paman mapinah nyen ratu sayang sarbon itu kadang mula musuh bebuyutan gelang sedo ipagla ok jagat dan masih ulian dia ne jani melang pedingahana cutek gelas yang setuju yang kandi pianagla nyuang ke muka sayang sarbo Sen ngodario gelah kapen cai gelah peminah buka ke kene kengkian to gelah orang cai kalau memantu ngajak ratu sayong sarbone yen kanti deglah kalau memantu ngajak cicing sayong sarbone nulas yang banyak banyak seni deglah angot lah mantu di puri duago ada pemibar dan wenten manah titiang kurun lagi orang Cokodewo asiki manah titiang bakti ring Cokodewo mangga sidoja kabenyang pungkur mik linggih Cokodewo niki dado sayang-sayang lempas ke manah titiang pemutus kayon Cokodewo tekadi bangkin yang sayang ke memantu kerawan agong sayang sarbo lasian Cokodewo ngangen banyak banyak sanangen Cokodewo mantu sama nuan tasnya banyak aduh aku lawo nunggu ko yan ayu sanang mapi kayon Cokodewo tedong jagat kasiwi kasungsung antok ipun banyak rumah sateng yang meraga kasel Cokodewo luar kadi sutro petak kawentanan Cokodewo mata kado ipun banyak tares sol peteng ligah ipun yang dinar gabang titiang sapu napi kadi ijet payuk kemana hentok titiang yang serahina itu terpetak mekosot kawan jet payuk mejantan dekot dekil kawentananipun sutro petak wah mametang lugro titiang ngilang galah bos-bos murunang dewek ngadog ngajeng rikalaneng Cokodewo medal sekali mangkin risa sampun wenten atur Raden Titiang Agung mau wetu sungsang raris papinah titiang ring atur ipun kengken jatur elah aluh penagung alih pertiwi mimbo linggih hidup kelawan tegak ini panjang hidup saat mako sutra petak banyak saat mako tanah jet payuk ke bawah itu hadap igo Iyan subuh sutra mau tamu selemah dina je yang mau kosot amon apa dekot nih amon apa dekele agigis ampe gang rumah sinah putih bukan jati bulu cocok kemudian tadi kita bermatul diajang lagi apa kebinane yang cara emas yang saja emas mau tamu kudang tiba dia tanam di baca ini ancet sinah emas ke bos Tung pentes beratnya melepet satuan patih berdua jadi daden yang cuta tengciang pemindah beli bersetuju kengken pekang kami dan anak jagung setuju beli setotaneng benar dari pengabeh linge rikalan yang dijauh rikalan yang engken ngabeh linge hidup murdaning jagat nah tung melah penbeling aliang pengimo yang mula saja mau tamu ya mas dibaca nejang tanam jadi barang nu keraos mas ya ke bos udah engken beden karpetnya tawang udah tanah ya tenut apa kang aliang tongos ya di pelanggaran senjang ada ngerawasan tanah tuh tamu ada ngerawasan tanah tuh luwe jog sing sod ngentung nyamuk di pesepan dan kemulan mulut tegak ke beden kengken cara bumbung seru kena pentiang panyo sang wah ke belengis mik lingis angon ngumah kode nu mau bawa mangkok nu mau bawa pergi di bumbung seru
Bang yang ada apa nih kini? Sapun apa Gusti? Cara bumong sero, nu tetap mau pengit biar lengan serangon manusia kendan bawas Gusti ne. Kaden pengitnya sing laguna di bumi ini. Jadi macam-macam betul. Kegiatan macam-macam. Dong di jauh taman air pengu, di jauh melahir pengit. Jauh ala sengkara metik bentor wakil gedak cire. Nih, tugas penampan kuning aneh. Tidak ngayen Gusti mepat di perantanang. Bang, nang balin lawar beno apa ya kuangan. Mau bomisi, petsin bomisi. Kirangan niki Gusti can merasa serau. Moji menunuang serau pengit, ada nang orang serau mingit. Bau dagingnya serau pengit, bang telu je nama. Berarti pengitnya kan benten guna, no? Berarti kayon Gusti ini sampun kemana hantuk titiang? Mang no rabine ring puri sami pepadan kenten kayon Gusti ini. Nah, pangsing bener kraos memado-mado, angang kai karang ulu, asu munung kraos bener. Patut. Ya nak agong, mana nak agong kamil. Yang dah bagus, mang no dayu kamil kenten baus Gusti ini. Hah? Yang nak Gusti tapi patut ambil. Semeton Gusti aliang wakil. Yang sampun uning sama tahun Gusti, udah rapet Gusti tak jabo, ada Gusti dah liang kan? Nak jabo niki. Terkilang ibu, orang-orang. Weh, kat koi gobang minum ngeke awak teki aku Cak pak. sengeke. Jegeliu sesatuan yone. Rabi nana di karang kepatian ubata beci. Mulo ya nak jabo. Kini unukin apang tawang ci. Oh ya dia. Ada yang malu. Tengken. Sangka Rabin Dane sing Pro Gusti sematonan Pro Gusti. Bener. Mapan istri-istri Pro Gusti ne makajang di Bali. Ah. Gue kiring Dane. Oh. Ngebuek, ngebuek. Wah, parah. Sing suot-suot nyung-nyung satu anak beruang cai. Lah, tegak kang iban cine. Cara munyen ci teki aku pak pang liu ci matur sekarang nak linggih atur cine. Pang do liwatan tiang mau beli bagang ngajak Agung ini diajeng. Kualo setonden pragat mau beli bagangnya dot tiang nawangkin unuk perjalanan Agungnya tugas kajang kliwon deh. Tepukan tiang Agung mereron ngajak Soma, ngajak Piana, mau busana adat nyun canang pejati nak luas kija Agung dono. Mula saking dulek iri hati beli kapir tiang. Kat ke pejalan yang perah, kat ke calung uyah tiang jumah, kenapa lihat? Dong sing joiri dot nawangkin perjalanan di kuda kengken pang benah ban ngetutang manipuan. Bener? Kengken. Iya Agung ni umat inu. Totan ni dewek nak ke umat inu ni kraos bakti ring ide sayang ini. Mula tua ngatur orang bakti, nemu ngelayan apa buan atas kacang klion. Oh ngaturang bakti. Ngatur orang bakti wake. Dijo ngaturang bakti. Diajeng patmo satu ya dari pulau. Oh diajang Padmo Sanone ngaturang bakti. Apalah kar Padmo Sanone itu? Hah? Apalah kar patmo sanone? Benar? Bebenah kenapa metakon nih? Dok apalah kar Padmo Sanone awenan itu ngaturang bakti. Cene murid TK. Kengken. Ni tadi lah kar patmo sano batu paras batu mau ngada ngerawasan bawa baturan kita ngada nungguinge. Oh batu paras batu lah kar Padmo Sanone itu lantasnya kau panglimo. Kemudian perjani pesul lengah nih Agung tadi ya. Tadi batu paras batu tadi bakti nih. Dot bener matiin batu ditukar ada kudang serak kena matiin batu. Kena tukang tukang bos ada domang oh. Melajah malu ibu makana nah. Padmo Sano ane melakar di batu paras batu tontonang sawire subuh kau pekaro kau puput dan lagi dan alinsir turmane ke dagingin pupendoman. Mawenan ide sangang widi kayon melingge nete mawenan sebetul idune subuyop pasorong bakti diajang Padmo Sano. Upo karen gayan bebantenan yo. Benar? Itu masih yang ada jelma jabo dari rabi ke puri gayan bantan yo. Ke walau wakil tanpa masuk ke nyakup lima ngatur semua ke puri yang kanti ada pejalan keto wakil tan suka. Apa kebinaan dia nak jabo dari rabi di puri? Setonen ngencap di puri, subuh kau pekaro, mawinan badan jelas sana jelas sekar, apa binane? Yang benar somai mati kalau sing cakup limau, hah? Melajah malu, dipake buat ngawur. Nang rakat ngondok kamu. Cara paling mangkano dari pate, cipo paling dua ke dari pate. Sugro dia.
paman di tiang mau beli bagang ngaryane linggih cokor dewa mangdo patut. Mangdo sida nungil bobosan pine becek mangdo yanak tangkil ada ngajang kadi mangkin. Patut pisan sekade atur pangabeh bene beli. Mapan yang angok ada dia cening. Rak, anak angkel cening. Jeneng bagus si Dewa. Jatene nak kene nyene. Ibu kita masih aja nih Dewa nih. Ketekaning pengabeh Dewa nih dini makajang. Nama blik bag. Ngunuk kangi Dewa. Pemekas pejatuh karmani Dewa nih. Iya. Ares. Nane jani sangat pangide ibu nih marakapin ragani Dewa. Matur Dewa magalang-galangan marakapin yang ibu sing tadi makebangan nih. Kengken. Suboy Dewa ngelaga gelane. Cening bagus dewo. Kengken raos ibun dewone benang janine saja. Pengsingnya aji subuh lingsir, boleh pen aji melaksana. Pet aji lantas melaksana, mana aji nak lo. Sing manut amun kayon dewone. Dan subuh aji kenyal, boleh lantas pemargen aji nih. Yang mirip dewa subuh ngelah, nang matur dewa kapen aji. Lek dewa matur kapen aji, nang matur kenipun dewone. Tumadak sane jagi aturang titiang anut kadi pikasan aji ingyan iki rasa Hei. Tuh limone oyongan naki depati grepe. nggih sane meledang titiang ring manah Nyen. wantah iyanakipun paman werda Pianak ni paman Warda. Iya yu Chandra Dewi. Ya. Namulan nene apa yang boleh pidan ibu setuju pesaneng. Suk semua aji nih, suk semua. Pulau sangkali dewa dua. Dua po. Dados de Joko Dewa Arso ren penyeruan gue. Ipun Yayu Chandra Dewi sapunika. Ya aduh. paman jak mekesiap meplengek rasa gelah atur paman semitene semu sado ngamras ke desa ye ratu neyan juang ke Chandra Dewi yang ngon gelah somah paman nak sing setuju sing setinut Ya, dua go. Kadi anak alit Joko Dewa. Nampelin atur titiang sana kantun nungka. Mana titiang teh matur, ye ratu, jeget calon raben Joko Dewa. Sapunika mana titiang, tuh kapan titiang kurang lempas, reng daging kayon Joko Dewa. Titiang wantah setuju. Jangan siap yang jak ngelantur sing cepok berangkat sing misi reng kene gitu nah yang kemarin jak nemu gelang suk semanglah paman Nah pemekas paman Warda. Apa men sangat lantang lah kapen paman. Jak pemekas do pianak pamane Yayu. Kelindai kelah angon kelah mantu di Dipuri. Saat maka beno yang ngatur keuangan di Dipuri. Nang matur beno. Terus matur ngayang itu nak aku. Pidaking pamitang lugro titiangku majang lelingih Joko Dewa. Kali sesampun palungguh Joko Dewa nyikiang pikayun sareng itu yana arso ring pianak titiang bang dongaya dados rapi ring kuantan nawagang pisan langkung. Napi kemawinan rasa punika. Duaning linggih Joko Dewa kelawan tegak titiang banget memanehan pisan. Linggih Joko Dewa tanpino sudah petak akase ke bos
Titiang puniki banyak sak makut tanah jen payung laris kepaus yang mengkosot dan ulungan tekot tekil penadi nilingih Joko Dewa yang ning watah dados sampunang nang wagang wagung siosan dan sang wagang yang wagung Kudiang kedo beno matur. Waduh. Wah. Ampunang pamit teng titiang. Tungjang tumen belum kekene pateh wedone. Uidi rumah satau tungjang unda pangkori. Kita kitok ngone matur kewala limone matumpok. Apa artene tau? Apa? Yen subanya perjalanan tepuk. Cara tengah pancoran metatakan batu, man bener tua tetesane dipeleh kekenanang ne yakung kain ketongot. Nah. Paman Warga. Dadi mara kepikayon ben gelah benangan jane. Mirip tunos wecan gelah ne tunas paman benangan jane. Sangkal sing sida yayu katur mai kepuri, ban mirip lacur puri Surya Dwi Pone, mirip adep ratu nemlo sanang atur paman yayu. Padahal ya wagang wagung pangno nenten ngelintangang Joko Dewa nguruntuhang wacana ring panjang kuwi. Wawane titiang lanes matur, risa sampun wenten atur adi titiang rasil kebos paro natar puri sane patut sanang tengah titiang. Majang ring ido yanak puniki wong wanita yang matur gumanti sangkane lunggus kaya Joko Dewa mangdo pianak titiang ayah terus rapi den. Paman Warga, pangseken ben paman awan empaken gelah mai. Unuk to sing nyanang paman Sumadang saya. Mula nekeng tuas membatun buluan jek memungkul kenang gelah sing jada nyen ben nuwa pare. Tur. Gelah suboman besik paitungan mesemaya kelawan pianak pamane. Dados le Joko Dewa sampun mupur tanggo wilangan. Inggih yen ing sampun sapunika katur nggih Joko Dewa inggih. Terus ambil sampun ambil. Ditelong subetawang daya mata kekene. Inggih raris ya katur nggih. Ambil sampun. Gusti, ampun aja mendaking tindak cek aturan keras teng gelis ha. Sina mulo dilak alih bener tuwa perjalanan iki. Layon gustine sampun api. Uleng udang tiban ban measo lebih ke duang dasar tiban ngayah dipuri termegae nang panak mulo. Melah pekardine melah hayah helan bakti dipuri mawenan panak kelantas jadi nunggu bagio nepukeun perjalanan pada rahayu. Yang cara cai jelek pekardian di bumi ini. Uluk-uluk timpa, tadi provokator, tukang uluk-uluk ke margone 15 atau penyakit konden karuan manfaat. Cek mempedut. Tadi anak mau santan sapunika. Halo Kang Tinemu dan sapunika Gusti. Amun mula jelek pekardine ben pidan sing nepukeun bagyau. Nah, cara munyin caine teh. Bener tuwa nak dot mula bang mantres desa maksud. Yen dadi mantres desa batas nang sopun maupun nang besik. Gusti, ilingan. Mangdo dijang gelis tangkil ani baru rarahang. Nah, mangdo boleh asik. Nah, kagak parah kan man pangengalan bener tangkil kepuri. Ya. Makana dot kay nagakang sogon baru. Patut. Mawe ngengal ngatur ngustin caine bang sidojo dadi rabi dipuri lantas tegakang besokone silapang lantas Kaliwat bukanan. Amah temah bodhe leboe. Patih agung ibu kebos bakti leken panjang keparjang kejang sengsan ibu ngelah sesana. Nawang ibu pertius sesana ning parakan. Tingkah nyawi ring sang buh pulake lebih wawalangan tinebah dening pengingon yang warna po. Diajang murdaning jagat ibu banding lesit hangjit. Sigong cukup kaluk kan meyabo ke penangkilan. Menbok bagi nang gondrong gitu. Nanang pragatang monto malu. Jagluong paman aja dadu. Mekenyat-kenyataan wat pong tini diajang idai beli. Pemekas paman agung deh. Nang lantang-lantangang benang apa pinang. Iya yuto nyen, ha?
Dokadan keponakan paman. Jeli melah yayu ada di Prilan gelahang barang-barang pemakas paman yang udokang dini di Puri. Inge. Dong sampun rauh ke Cokori Dewo salit arso. Sangkan nyurian gumanti pejujak di tiang sarang paman duwe. Lali menawi Coko Dewo. Ahap jagat mangken kewasani alam demokrasi sapunika. Kalau ngerasan kekuasaan patut ya temu pekat, patut menjujak rien. Mawe neng ares anggota legislatif, anggota DPR, sedundane bakal rapat jak mekra ipun sapunika. Dah paman, ne mulone ku anti-antiang lah raos pamane, nyak lantas paman celah pegane, nyen orang lah, kadang gelah orang lah pangabe. Kemauan sapuniki nawok ciciang. Penyeruan duwe pianak ipun werde kantun letak, cunta kereh ke gubuknipun wantah peng panjang. Sedurung ipun manjang puri pacang dados rapi. Pisan mangde mepamit ipun rien anyu cilaksana metir tegumana tuang. Dung, suk semoglah kapen atur agung benang janine, nanging donyen agung salah tampi. Yen cara ngancuk tabuane, agung ngancuk agung gencara. Ajak ayu ketelengin wano. Di subuh pragat pulau palingnya anyu cilaksana, ajak tangkil ben mai kepri. Pengsido yang telah meneng, mobil kalan ngajak ya cening. Waku, pamit titiang ring ajeng kantun wenten ramanipun. Kemudian tadi jak pragat mau pamit. Pengklu pengpat picoli di Puri jak tampokang mau pamit adi. Iyayu to nyen. Tiang jorang lah panah kalau agung bareng masing lang. Yang subuh yayunya ngayah dari rabi di Puri, agung ngangsan melah tegake. Yang tadi tebon di nunas paicione dona papa cuma angon tekor banyak gedenan pasangan cara bodak jenang boga itu. Mau yang diganti sama tel di anaknya. Titi yang mau pamitin mana boleh mau pajarin penyeluhan duit yang Ibu subuh nyangsan lingsir. Itu masih aja nih dewonya. Bas kaliwat saja dot ibu nih pangingaleng-ngali bungelang mantu. Nah ada pepesan ibu nih markapen yang dewo. Satonda nih dewo kaganang Banten mau widiwidan. Dewo pesan nih dewo pok-pok ngajak yayu. Apa buenyen kan di dewo ngelaksana yang nema danor krasmen. Sing pesan to dadi nih. Mapan ada di kecapen niti sasro. Pang Presiden jaya dewa ngatuang putra suputra sadu gunawan gitu kayu nipun ini. Kalintang mau tamu ibu. Titiangnya dia sairing sautan purun tempal ring tel kau cali. Nah, cening bagus dewo. Ya. Di benangan janine nyak lantas nemu kelang, bawasan aja nih. Kelawan ragan dewo nih kita masih pengapih dewo yang kejang. Nyak lantas si daning don apa nih apiang situ kepangguk. Mire badok kalau pebesan dewo nih kapen ya agung. Haji nyantos dewo di Puri. Pengayan nama polim pajar semata. Lurus. Oh, Terus? Gelah hangayu bagian tusuk semanggalah pesan. Ya diasun menjugjat walau ngalih ane madan utama mula jugja kan tulia ngalih lengis kerodok malu luaban rorobane pangkeno bening. Nah, apan tan pariwangne paman lakar marangan ayu luas metir teatre. Dekat gelah denyen lempas de ampah pangyakna terwas pada sing kena ben penangkan payo di tengah ngalas paman. Daging pisan sampun ang cukado sumenieur ngayah titiang wantah sairing waktu. Nah, gelang ngalasi caw di yang tumadak sidak karya pejang paman. Terus ya.
Jadi mulai tamat cai, sing kenal penting ajok kemungkinan dalam peminat pakai deh. Ya nenek memakai cara bebodoh, merasa mirip si bakal ngampel pemenang, bawa pesu kedek ini, pesu pengwalek cai deh. Kewale ingatan, tangon liangan leng, tangon liangan cepat. Dimulai ganti saut cai ini, kan kepipes dibuntel ke bis-bis pakai pakai. Ala klep gredek bos Gusti ini. Niki wawu pada persatuan tain kami. Di tengah bersatu di sisi beras-beresan. Yang sampun kayun yang anak dos rabitan becek lingi Gusti. Mudiang man Gusti ngeuguk mana. Mana titiang banyaknya belok-belok kar ngeug. Niki Gusti dados pengabe melingi di kursi nempuk. Ngaken dasi ngeuguk dan lekatine. Besut cinya tuh. Ben mani ben. Jatene sen tadi siap pengut cina. Wah ini pati gedenan gerak. Orang siap. Cai marah-parakan saya. Nge. Ah, Kitiang. Ingat wake. Kitiang ingat yang ingat meriki Kitiang. Uli setepak batan waton cinyiraka. Nge. Ni mula sayang kapereng cainya. Wanta linge Gusti. Bener akrian agong sehingga cicing werdoto. Siro cicing. Waduh. Mang Gusti makengke aja cicing ini ke. Nang de pelintat-pelintot cinya tuh. Bang Gusti orang cicing semeton bener gitu ya. Cicing Gusti orang konyol ngedak dah. Jani ada lantas unuk kadi jani. Ini Uli kengken pencai pangsiplen singit. Kewala bisa cingale gahe jag belus tade cinta. ngeyatan megaitan belus bungote. Ian pulas belus karena metete. Laga ceng medo. Ini. Yang karapat ya. Terus. Sakit sampun rau haji saking puri. Men sapun api kuentenan peparo mani rekoreng puri. Inayang baos. Neng Ayu, kita Titiang. masih mongkek. Konen yang madan prakat peparume di Puri Haji subuh mau pamit. Nung udah dada sapun iku ji. Napi sani ngawinan. Nah yang unuk neng awin yang kadukenya lagi nak tusa. Kuala jani mara sido benceneng rasa. Kengken ayah lan baktin haji ni duang dasar tibane sebeliwah. Cara pekawangan ceneng kelawani mongke. Kapah haji nengokin ceneng mulih ke karang kepatihan. Ngalin pianak barak nak udiah. Nejani ceneng sido ngerasa ngayah lan baktin haji. Ceneng pangdawan. Sapun api haji. Ceneng nih nak keharsang ring itu dua gong putra pang sido ngayah dari rabi kudu di Puri ini. Nih bokewah lantas pun haji makan. Dada sapun iku Gusti. Apaan sih ada lenan bini patut sana ngajak babitungan ceneng dong kira ngoputan haji sinunggal. Bagio lantas ceneng ngayah itu di Puri. Yang kayun-kayunin haji dah penjalan cenenge. Di subane ceneng ngayah tadi rabi. Manjing lantas ceneng ke Puri luwehan korikin telung tangkap di patut sandang kelopen ceneng. Rayunan cenenge di Puri bahas beseruh pensolah. Pesirapan cenenge lantas kalang tumpuk mapirade turmane kasur lebih amat bagian cenenge. Aji lantas di Purinya, lantas saja Aji mempitungan di karang kepatian nih. Cina Haji mati di pemulasan. Haji. Sampun ang haji mabaos ka dia sapun iku ring sikian di dia.
Ya dia nyen wekasan di tiang dados rabi kar sayangan tok ida dua gong putra. Do kapan di tiang presida lali re ngaji. Yen dia muniki nege sayang ngaji nema putra reng di tiang. Dan sida dan di tiang pajang lali re ngaji di sampun ngaji semua dia. Ning. Kalau sing sido lantas menaji ngelidin buka jani. Apa buen lantas cening karsang rengido dua gong lingsir. Kadi rasa nyenangkian aji karsang nak ulah katur jani ning. Di tiang nalar sampun ika ji. Jatane di tiang sampun pupo tato rengida dua gong putra. Nah walau kene nah ning. Kayo ni Di subane lantas cening ayah tadi rapi ning. Dumadak pang sido melah pejalan cening ayah tadi rapi. Ane sandang buatan aji sing muatang bahas pipis sarta berano muang sesocane. Ane patut sandang buatan aji apa? Rikalane ngaji mati batas pangado nyumah bangke ngaji ini sangat buatan aji nih. Aji. Benyangan aji sampun amal sampun iku. Prade benjangan aji newada. Di tiang wanta putra aji sinugil. Sanang padu di tiang pacang nyumangan aji. Lautang subuh jeneng ayah dari rabi ning. Walau pang melah-melah jeneng ayah dari rabi. Setonen jeneng ayah dari rabi di puriapan jeneng nu ke bawah seletoh. Jani jeneng ke pernikahan malu nyuci laksana. Lautang jeneng pang sidem berjalan. Turmaneng pang jeneng dari rabi utama ri bekas jeneng. Mensapo si resani nyarengin di tiang pajangan nyuci laksana mereka ketlakuan. Ane marangan uku dan jeneng sing jadi len wah ajin jenenge ya aku ngaten haji ini nih. Ya aji aku. Bener. Yen wantah dados ngusur di tiang ring Gusti. Mangnane Gusti jireng di tiang nyarangin pemargandane Gusti ayu mereka ketengin wano Gusti. Yukti kadiaturi maklum mengke. Dan becekan aji sani nyarengin di tiang. Tunggu dados mangno ya aji aku. Ning, kita masih mungkin. Iyan kita raos mungkin jatuh jenenge benoh pesan bolo. Kualian aji marangan jeneng nyuci laksana rasa konde numus pangobakti raji majang ringido muktaning jagat. Pangdo ane tan patut bakat mendingan ngaji patut ane nuletah kuku dan jenenge pangdo jeneng rewekas nepukan sangkalo mejalan jeneng pang belah-belah ngudiang jeneng jejah ngudiang jeneng sebat. Kualede pesan jeneng sap ngastiti bakti majang rengido sesunan di kawitan sinah kerahajang sinah melah pejalan jenenge kete masih pejalan mungkin. Tinggi haji. Yan sapuni kepikarsani dua di tiang saireng haji. Mejalan jeneng panglamlah aji ngastiti yang kene uli di pemerajan agung. Tahu tak mungkin? Di tiang mepamit. Mejalan jeneng. Tahu tak nih? Pecek haji. Sebetang tiang sing jadel ne jani mok lawanin tiang bakal ninggal ajen dia nyen bakal ngerat tengah utawi nyoda ajen tiang ini Di tiang patro dalam manang di tiang ring kayon Gusti ayu mariangan dalam di tiang Gusti ayu sakewanten sampun apiang duaning puniki sampun pemutus rencanane nenak sing sireng mariang Gusti ayu jalan motor sampun rauh ring ungkur titiang ten mohon. Titiang. Iya, kerasa kena hati. Dong subuh sangkan ngaji pecah le. Cening lantas nepukin pejalan kadi jahli. Ampura yang ngaji nih ngampura yang. Senado nyenyat haji deh bakal mengatakan sekiata tersan. Senado nih senado. Haji. Sananten
aji membawas kadi sapunika ring dewek titiang. Wenten wicara mekadi mangkin, boyo jesangkane niwang atur aji ring dua. Titiang sane banget, nyuk semayang pisang. Dang sampun raris nih mangkin aji pacang nyarengin titiang ketengin wanu mendir dokumen kewantan daedangan. Nah, lega haji nampe nang raos cenik nih. Sod mondo ngeling, lekat ini nih menjalani. Dan menjalani lah. Ngiring aji. Nujo menjalani peruntungan. Kena mirip penyirampi, mirip cap yang matan wakil dulu, kaden ini mirip wakil saya, dalam kapal ukur jadi gitu, saya ngata gitu, mau iwet wakil muntel di matan jengah, muntel sakit hati noleh bikas raman ini, sing sot-sot bakal ngentong wakil di perseban. Kadi jani lantas mepleh-pleh, mualek kena hirkan wakil, rek nyai bakal jadi rapi di pleh. Wakil tentoleh lo. Gusti Ayu, yen sampun iki tek wentanane Gusti Ayu. Sampunang Gusti Ayu metetangisan, jag jengah ngerang kaya duwene Gusti Ayu. Aji, dong samatra titiang pendetan medaya. Kantas ngetelang ya penyingakan aji. Kadan titiang nak yukti, sakanin nulus kajangan ring sikian titiang. Kewantan tekanin tekan. Yan ring kelingseran ajine titiang tan puron, samatra titiang tan puron gitu. Kewantan ring bikas ajine, ring tingkah ajine sane puronin titiang. Dan ngaji sampun lingser. Dan pisan aji mikayunin sane janiwang sane jan patut deh. Aji setata mikayunin kesenangan aji nen ngerago. Kewantan aji tan mikayunin sampun habis sakit jat medio sana. Yang sampun kita tingkah aji nih. Sampun api jauh walu ya satu, walu ya buron nih kering ngalas pikas aji nih. Kenyataan ampun Gusti Ayu. Wah. Tuak nyanyi tuak, mapi tutor kena hir kabar wakil. Kewalau wakil santrimo, tutak jak bangkau nyai. Mantong ngasih kate. Ayo. Pantawang asane. Nyen jebani ka peniagung, jaga ada jelma sengkalo, ada jelma mati. Surya! Hah? Ini mulai penonton nakal sekali nih. Nah, Surya!
Nah, Mas Surya, bos yang kengkeng. Pasti begelar jana nenek ngawenang. Sebilang pesu makajang memunya. Aduh, kita ya lakunya mau jamu tenang. Mara kipakan kadang nak mau jamunya orang janda muda. Aduh, sebilang was ngegol jatuh sebilang orang kau kena. Aduh, goyangin nol yo. Sempat pernah kena. Apa bapak-bapak, ibu-ibu goyangnya? Nebo, sempat pernah kena. Neng awenang sing jadelen, apan konen ngerasang kengken tes panas nakeng la soma. Subah ke kalian mati ke pinang somai. Cara jani kok kini jana seni dope. Aseng tindakan jak setato pelih kadono kapidang pisagone. To mawinan sebat tadi nyapen busan dori ben mara mapayas. Atuh jak ijang ini jeda mapayas kan muani-muani ya. Mara pedingahang munyene adong orang sing mejit. Adong orang nyonyo ngelenteng. Ah, sebat bener kenang. Nak muani-muani mula keto sehingga bang waduh. Nah sekarang bang, korengan masih orang mulus masih. Awinani dewek berpikir bener. Yen jani lakar ngale soma. Apa nih bidan soma keliwat sayang kapinangi dewek. Waski jaja setada barang-barang sing tadi plus. To yen jani lakar ngale soma jelek nasibnya. Mancan soma bebodoh kudiang deh. Pragat luas kalian metajam dogenan. Sing kalian kelek-kelek jumah. Nyak-nyakannya tekoli luas metajam. Aduh. Sing tahan sing somanya capatin si malu. Pasti bersiapnya pecel-pecel. Idewek sanda di somanya berpikir. Ben bidannya mandoman pecel-pecelan deh. Aduh. Nyak ben dikengkene nggak bersiap ketlu kalah. Uli diwangan bebang ras munyene. Belok pidat mata-mata pesu. Wih, sepanan mukang pintu bepintu medendang. Sepanan nganang kopi bekenceng melingaban. Dikengkene idewek lingaban. Aduh, yen senyak jelek asan. Yen yak, masih asan. Aduh, awenan bejakene medag itu jakang wanya hidup. Empu panak kan ini di padukuan panjaka tirto. Aleng keto panak kan bertruna. Tuh kan jai ngetang. Aleng jadi sing masih ngenai. Jok aden laku totona. Aduh. Neng sayang. Bagus panak dia no. Oh. Neng. Sangat pegelannya noren ngajum. Oh meme. Udah sangat. Meme kadang saya nuturin dia di pondok. Pondok apa? Tanano wong swastu nurut. Nah muncen cemelah kemone, sina ada cacan sing sana. Oh, sing tadi meme basangat ngajom piana. Basa kene sen aduh sayang, aduh bagus sajan. Yen mene papayasan meme dijak uang ben. Pantes, Bos. Ah. Yang depan nih sebeliwat. Kalau kijo aja meme mati nyamat jadi yang. Oh, moran. Tung-tumen jani sekat papaya kene melane. Oh. Sing nyamat tegen pianak. Kanti tiang paling ngale meme ke momai. Paling. Takon bisa go dah rumah sing nawa. Lo rumah sing nawa. Benar. Tung sakit ini cercino ke begal ini. Aduh, sepanan meme nyamat ka pinang made do, tunggu kene jak demen bingar ben kenal meme. Nang kenahang medina. Irago suput tuwa. Kengken sesanan rago tuwa. Kengken patut penganggone rago tuwa. Yen kene sing terbajang cenek. Sing tadi mau payas meme. Hah? Tadi walau pengmesulur payasnya penganutin sesana. Aduh ya nyak, bu memene mau payas beli. Nah, mau payas kok sing tadi ben mane mara bangun mesugi meme kalseng. Urina sarumi. Apa?